na bamo bara bakuibanga ibakuona jeka bukethera bwina inyo muita 2027 ko na bamo ne anto bawe ko tethero ke banga guita muntu oku bamo bali banga 2032 na werigirwa atia kana na witikio 2027 akanya bamuchokia kairi ko chibango kura cha 2027 na 2032 orimwe na ukaja gutegera janto bakiama kia ODM nandi na nene baku ibambiritie guchwanjirerea bagachwa muritanirie ngugi jwao na William Ruto na kiama kiawe kia UDA na ngwataniro yawe Kenya Kwanza ithurano na bia 2027. Yes. Aya jekabu butingani na jekabu butingani nwe deputy president Rigathi Gachagua ate kugwirirwa na kuona ije kabakwija mono bakwarama mono na ije kabakumutindika bena antu babo mathirikari ne nabo batonya mwankana arakinyire amwe weekend in through abera bwe untu bweja kalere ni gitekira bukuona gitena mwene awa ya gwatikia ndipige na mwene ite bwejo tutekatekia twebera kenda bukalira ari kire arabukuona gutikaliriri kalire niyo lakini mandu ya gutwira tukire bukalire ari abera ari na bou mana araberire alafu nio nakurutere ne Mount Kenya abunge ba Mount Kenya East mbere mai baratirimanire gwintu kwegoro na toga Mount Kenya East tutara Mount Kenya East Meru Tharaka Nithi na Embu County Mount Kenya West nio ina Nyeri Laikipia Murang'a Kiambu na Kirinyaga na ibatara kinya Nakuru ire Mount Kenya na rimwe nyarira siasa cia tugutarwa Nairobi itaragwa nusu na Kiambu Nairobi nekitambara utara Isiolo bukai kuma Isiolo wale mo Isiolo ne kairwo na ringi kagitate ikarita juto lakini ukaigwa ya tarwa Mount Kenya betharo betara antu ba mugongo jwa Gikuyu jwa Meru na jwa Embu na Isiolo nio mutukanio jori Isiolo number 1 menyanto bara baingi borona Isiolo bathingatwa na ya Meru na kwina kinya Asomali atukana Asamburu kwina nya inde athoni beto teka baingi no muno bobonde bari kuna rendile na nya bange betagwa Buruji bariku bobo bonde lakini ande yetetara kwa ere Mount Kenya mono nonto nya Meru batekinya inya nusu banini muno batekinya na nyika county ganto banini muno nya population yako batekinya 200,000 county onde inya atwano talita bonde batekinya 200,000 ya komba go ikanini muno na nandikire antu bau Ameru ibo number 2 borona ibo baingi Ameru number 2 na go nande bate itetara kwa wire eto mono itetara kwa nande batarayu na abunge amona senator bamwe ba county ucio ithato ibaratirimanira kwintu kwegoro ntereira Chiembu na bauga bona nde kumau barenda Mount Kenya East ichiariragie ithingatairie mantu jayo kiri thirikari ichietairie ire ongwa itegwitanirie ere amwe na Mount Kenya ere onde boga Mount Kenya East nitagia bire biayo neka nenkero bire biayo ere Mount Kenya East itegwatene na Mount Kenya West na njire nkwi ne bakuriuga Meru na Embu ibana nkairo gintu kira gikiao president direct giteambite kwirwa keja Mount Kenya kiganwa gatigati kagiku na Meru na Embu na bariuga nontu bakwithirwa Giku na bo baingi ki wingi bonto na wingi bakura ibakuthirira Meru na Embu muno bikarego kinya bwega na ndi banenkairwe direct kira gikiao kiauma kierwa kikia Muiku gigeta giko Muiku gigeta Central Kenya gigeta Mount Kenya West kiauma kierwa kikia Mwembu kana kia Mumeru gigeta gitite Mount Kenya East bakamenya hore bakagana na bauga unu bakwenda kugita atia kuthithia na nandi nontu deputy president Gachagua umite Mount Kenya West bauga nandi nontu bagitumikiu bo
barenda okunda power yawe wagani direct kuma ke president igakorũka ira ke deputy ari direct ke president ari nite direct ke president na bauga nandi na socket ira wakwenda utumire gukunda power eu i professor Kithure Kindiki ugo bagantu kao kala na connection yao na president ni kuruka ira ke professor Kithure Kindiki au mete county ya Tharaka Nithi ugo una ndino muntu wao na ibao barari mucemanio ne juria nonto ijo kwarirwa muno ibao barari kuma county ya kuma kire county ya Meru ikurari na chairman wa bunge ba county ya Meru Mugambire Ndekere Muruithania ari mubunge obore ikurari na mubunge otigana West Dr. John Kanyuithia Mutunga ikurari na mubunge otigania East Mporo wa Bori ikurari na mubunge wa Gembe North Taitumu Julius TJ ikurari na mubunge wa Gembe Central Dan Kileo Karitho ikurari na mubunge wa Mwekuru County ya Meru Mrs. Elizabeth Karambu Kailemia na kuma kiri Tharaka Nithi ikurari na mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ikurari na mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na mubunge wa Chuke Gamba Ng'ombe Patrick Munene na kuma Embu na ikurari na Senator Mondege arari aenda mona mubunge wa Mwekuru Njoki Njeru mubunge wa Mbere North Geoffrey Ruko mubunge wa Mbere South Norbert Muriuki na abunge bauto utorari tukari tukurikia kubwira bakurikia mucemanio ibara litere ntumiri yao na mbere ma kabata rindikiri no rambere kugwata ogeni andiki ndeto bara barejite kuyukia ntumiri eu acoka kanya ga kuthoma ntumiri rerari yao yonde kerari ta gwantu ne ao bonde kari to Geoffrey Ruko nduambwe nari mwari wao wa Mbere North ndugane mwari wao kabara agitere atiri kabara ugite no kathoma indi gikugwata ogeni andiki nteto rindikiri no raba gwatire ogeni na nya bakuthira no raberere ni riu no tubiuria tukwenda kurua ari tumiri eto tukugita hata andiki nteto ibaranyonterete muno kuria biuria kibaberari biuria apara tumemali ndo bathikiria tuigwe lakini We have just finished the meeting on the matters of Mount Kenya East. We have agreed that as a region, we have come of age and wish to henceforth canvass development matters affecting our people as a distinct entity. As the registrators from Mount Kenya East, and on behalf of our people, we have unanimously agreed that the link between us and the executive is Professor Kithure Kindiki. Mount Kenya East is on the rise. Mount Kenya East is on the rise. Thank you. we want to thank you, members of the place for the state. That's our statement, and we are not going to add anything more than that. Mheshimiwa Ruko. Mheshimiwa Ruko barare bakugaruka bambirio songa ibarugire batejuke biuria kana batechokia biuria nuntumiri wira kariu mbere ya kinyegoro riu rirari igoro mbere kinyegoro kuri ntuko ya Jumamosi na are uragite Tharaka Nithi uragite cultural festival iko ari na bunge Mporo wa Bori watigania East Kareke Mbiuki wa Mara Gitonga Murugara wa Tharaka iko ari kinyana Patrick Munene wa Chuke Gamba Ng'ombe na Mporo wa Kurunga Makuri iko aria augerebo Mount Kenya ureba gutambua ari mutongeria wao Professor Kithure Kindiki na uga barenda 2032 Kindiki gutuika akaromba kura cha president wa Kenya na bachoka bagitatea bachoka bunge bau bange bakurunga makwaria kinyabo bangiriro ari wagu na bamugwatira mbaru wau kuko kuona ni gantu kakitete atia karangiritwe ma tebo egoro karejiri gantu karangiritwe ma na uga tegera nikira mpomba kuga ne atiri ontobu ntura kwa uboenda mono bokuga Mount Kenya East negitete atia
kagita igakinyite kao kinyambo gutuika umwe wetu no tongeretie Mount Kenya iri onde na butumba kwithirwa kiri Mount Kenya iri onde kwithirwa kwina migongo ithatu ira minene tutikuga antu bange bateku kinyabo bariku lakini kiri unene bo migongo ire turaku kwina mugongo jwa Gikuyu bo baingi jwa athinga toi mugongo jwa Meru riu mugongo jwa Embu na kwina nyabo bangite kabatiku kweli na gutumba gutuika kuma 1963 twajukirio chiathi kwanza ikuma nya 1961 ndira twajukiria mandaraka ndira twajukirie Kenya yajukirie internal self rule ati tutura tuku support muntu wa mugongo jo mwa tutongeria twa support Kenyatta enjomo atwatha meaka ngana muntu jomo athite meaka mwaka 1970 athite meaka 15 although nambite kwa thembere ari nya prime minister we meaka 15 kwa choka kweja Moi ya 24 kuma Moi kweja Kibaki 10 kuma au kweja mutano jomo no Uhuru Muigai Kenyatta ingi 10 katikati ne kau Mwai Kibaki Josephat Karanja Rigathi Gachagua bakuma mugongo juju athoni betu ibatuikite vice president kana deputy president gutire muntu mugongo jwa Amiru kana mugongo jwa Embu inyari mwe atuika president kana deputy lakini untu tuita ndebene uwe president na nandika tibenjeru ne turetere presidency beta abo bairi ura witite kuthurwa president no ro gatuika munini wa u akeja kuthurwa ubageta ndebene bobo bairi gutire muntu mugongo jwa Amiru kana muntu mugongo jwa Embu akinya ndebene u agisupporta kwa Mount Kenya ari candidate wa Mount Kenya kweli hiyo ni kweli Amiru bakinyete ndebene u mwereria araromba kura yu muntu weta kwa Kinywe Nyaga Nyaga mutano Jeremiah Nyaga Joseph Nyaga Kinywa araromba kura cha president Kenya aumite ndera bo Embu lakini utirio tweta na muntu u ari candidate wa Mount Kenya bo betharo bebara bakujuriria no tikura bona achi thau tutharo twina candidate ura tu support Mount Kenya na etharo ari muiko tiga kure na nya kura ndhiru nya tharo tu muiko tura support president running mitowe Rigathi Gachagua arari muiko no kuona ikubwirite gukinya igitare kuga atiri kinya ntu ba migongo eu ingi kinya bakethura batena kura inyingi ja cia mugongo jwa Gikuyu kwi kuria gukoroka numa athoni betu ibatige kwenda gutuika muguo ngora kuria kibubo boibo kwatheri muguo ngora jo ejere menya jo era mukuna ruku pa nenkera maguru jo ndara tigere uti genyuma ngeti jo abandikirwo maguru kubandikirwo njoke kija yethira muguo ngoro ijo jokirie maguru jonde herwa nande ugo utiona maguru kinya na arua turi njoke tura gwikururia muguo ngora na juju tainyanya mojo ukiritie nundu jatena ngugi kinya jati ukinyambe nundu jatena ngugi ijo ajukirie jonde nande athoni betu inyabu batige kwenda gutuika munyongora na atu na Embu tutuika njoka ibu kinyagia rimo bukauga atiri antu baba gutu support mono ku bubu na bwi tuba support kweli no kuona dia kinyamba endeleo na te gwatuika atwe kinya barabara ikithithwa cia maumau irithithwa kwa Gikuyu aki na ituje bwega makinya mutongerio maumau mwanka tujukio chiathi maumau yatongeretwe kwa mbiri Dedan Kimathi agwaturwo gitare emergency dekodikiwa 1952 ili agwatirwe kuma 52 mwanka 1961 ndira tuona internal self rule meaka euri no tongeretie maumau field marshal Musa Mwaliama lakini barabara tia maumau na kwina bange baba ingi kwina baba imungi kwina ba general baba ingi bonde nyogeta Tharaka ina general inyogeta na ale bo county Meru kwina ma general jari ja maumau Kinyembu kwanza ibali na general betaga Kabyugu ntonte kwirira wana aria bwai wana aria Embu nande antu bonde barabara tia twa kuthithwa tia maumau ikathithwa kwa Gikuyu aki no kuona na maumau
baruja muito jo Mount Kenya na betha na ira mauma bakuma Meru mauma bakuma Gikuyu na bakuma Embu igitare wathani bwa Uhuru Kenyatta bo bathithirwe barabara cia nyoka bathithirwe Mwanka dam inene ta Thiva bathithirwe dam inene ta ire ya Itare Bakarimenu damu cionde cia Nakuru na Mbi batwi damu ira twiri tukathithirwa Kithino kinya na rueje turi hakuna utio itura hau ukeja kugita ukeja gutegera thina icio ndo baturi akinye gitara batwi damu cietu project cietu barabara ugeta thai kwa Gikuyu barabara cionde nywe weta Meru barabara marinya utiko nyene tije babo Kirinyaga we ikari smart wa Embu Meru wagwata yu Embu watonyera moyo gwata Embu Meru marinya matheri lakini wendelea buru bwa Nyeri wite kumira bwana nyuki nywe nande keep maendeleo tu gwatuika gwetu project cia kwamire kwawe cia thithirwe ko on that point ingo support abunge baba na kinyoba kuga mutongeria wa Mount Kenya isi no abwe kindiki kinyabo ne thuganyo rega nontu naku atiri bukeja kwithirwa bwitite kuromba mwari butite kuromba mwari butena muthaka na bucoka bwira antu muthaka wetu no ri kuthaka yetu ne eri no kuona ni ntamburu kuje etumo ni ndungi cha nyabo bagategera bakona ndakera ni ndunga mwe no kuona bas no Mwanka kinya tututhirwa twinae mutongeria bwingo support lakini ara ntikuitikaniria nabo no kejo tegera kindi kinu atiri jana ndi atongeria ba county Meru baroraganire basamurana ukikuragana gisiasa barwa Mwanka to wina kanya kinyaga kuonekana kungi indo atia county tuturagia nandi tu mugongo jwa Meru ukejo tegera Meru ndo aire no nyite kureka wona no tongeretie baba no tiero no mutongeria ko nandi ja thayu ko rua no mutongeria county Meru ri no ucamuranirwe mithikali nturi arari waziri na arari terwe waziri urathurirwo mweru Eric Murithi Muga imwana munyimo no nyamantu ne jotongeria kinya kimiaka kwanza mantu ja siasa ijo atijiburu na ndi ubutumba kuhinya tukare nyuma ya mutongeria wetu nontu atena umenyo bo tongeria mono bu bwa gisiasa no bukamugera ndiene ndi twe gisiasa jaiwe kuga no gutongeria mugongo atioma umenya ageta ruji lenturi nwe twe una araringirwa kathiari ari twa thirikari-ini iraia nandi butiwe iraia no butongeretie kiraitu na aritero nywe iraia butiwe iraia butongeretie Gavana Kawira Mwangaza kinywa mututumire jora gututumo ateoria Mwanki kwawe no kanya gotongeria antu athuri murungi nwe kinywe ndwene ire ari gatigati aumira kwibo bakamumena ni untu bandu airiko iruwe bana cyo wategera nandi women de pura twenwe kinywe atina atigitate women atina ere uga kailemia kailemia no abwe mami wantu no abwe mantu dange jama ingi indi gutongeria antu bometie mutwe ya tongeria bara Meru gatwitikaniria atiri kiukie wa mwathani atamuhere no atwike mami wetu lakini kiukie wage tongeria ndema koyande mindui ntirika ngeti jairi atwina cio Meru kiu atigitate atiumba munya kinywe ari ome thai iraia nukuona inyari rutere rurungi rwa azimio ira yaremere upinzani ni azimio ingi ODM ikutwa kuijai thirikari-ini bobu tumba kuga no ko butongeria nonto imagine munya batiri mene na Ruto kethora gwikia bungenyurira aburetera utikio tiga irumi tiga bakaruma na akaburetera aburetera murigo jwa irumi nande wategero kono Umeru county uwe karitha ici ikari uthuku muno na ukejo tegera na ndikire atongeria baratu ina botha ici aje guru no kuona of course Professor Kithure Kindiki areo
kweli na kinya gavana muthomi njuki ari thara kanithi nandi no inatongerio gutegera ukona baba ne atongeria bomba kinya mugongo jumba kuma nyuma ko kinya bubunge bwa professor Kithure Kindiki bubwega na lakini uni ara tukubitaniria na bwanko bori atiri antu ba athoni betu kura ire chitharo ire Mount Kenya ikura milioni 8 kire milioni 8 Mount Kenya East ina milioni 2 athoni bara betu bena inkura ingi milioni 6 na ndiki giatuma twambaniria nabo na kubera ati atugwita niki na tutige gwechira u antu atubera atiri tu support ni kinya thoro igwita option ye gwita yereo lakini mbere twitari tubere ni atiri tu support ni kinya twe tubu support muno na Gachagua kuringe we tano tu support ni 2027 nande no ndu kuona nyabo ja Gachagua ora ja kalire akuringe we tano nya turinge tweta itano tu support ni kenda nande baugari tubu support bere nande kuma daizi tu manwe ebali ora bakwalia nande lakini nande antu babale sasa waitu ba supportete tutabaromba bo batu support barega kenda tugaba tenanchone tuka kenda nyantu bonde bedura bakiona antu baibo batenanchone bakorega go support antu Amiru na Embu na baturo ba support nandi turi athukana abo na mugwe juriku tutabaromba batu support barega tutera uga batu nandi kuma riu project chietu bwitikiria kinya tuote project iria cionthe ikuamite county Amiru county Tharaka Nithi na county Embu chiewe priority riri thirikari ji baugari uga nandike thora ni ubu kwarangio na tutu twire obo support na tukiririra babu bwathithairua chienu chietu ikwami igeja kwithora bute kwenda nya tututhithiruo te no twitenia kaire twathukane au akini tute kugita hatia tute kuiganua na oni kwa maoni jakwa atania nae kana jate gwitania na ja bunge bariku bana senator bau na athoni bara betu tekaba mene bata tekaba lego tu support teka tulega kurumwe itu tutiromba no kuona nuntu rira ringi bachinda naira muntu uri ugatuika running mate Ruto kurene nthiru na ituberite o akairi bako Ruto akuga gaita running mate o Mount Kenya ajokia Alice Wahome Ndindi Nyoro Anne Waiguru na Rigathi Gachagua kuma ki mugongo jora twai yokiko ajokia Kithure Kindiki kuma mugongo jwa Amiru ajokia Justin Muturi kuma mugongo jwa Embu baba atweke ibonto barabe shortlisted anto batanta tu round 1 yarita Ndindi Nyoro na Alice Wahome bagwita round 2 yarita Anne Waiguru na hau na Justin Muturi batigara Kindiki na Gachagua watweka nande bano nto bagukinya finals bo bairi iba subject to more test sachi ethithua UDA ethithia yawe andene bachoka bachwa kambuni ingi chiao meijeri chiathithia gwatuka Kindiki akenya no bakwenda nkurukie Gachagua kiri report ucio ithatu bachoka boga nande abunge bara bari Kenya ba supporta William Ruto riu ari deputy president mbere kure iringwa ibeje baringire kura no bakwenda atwika running mate wao wa Ruto akwe bonde baringira Kindiki bachoka gwatuka nuntu gitigitite Mount Kenya babu abunge ba Mount Kenya njoni buringe kura no bukatigate kenu bukwenda atwika running mate wa Ruto kire kura 64 ira chiaringirwe ni abunge na senator ba Mount Kenya kura 60 chiaringirwe Kindiki inya chiaringirwe Gachagua kire kura ira 60 ira chiareo nyingi ichia giko ichia bunge na senator bakuma giko bagisapota Kindiki na kinya bara bari na witikio bobo nene Kindiki no abwe bara benda Kindiki ni nyenene ni abunge ba mugongo jwa giko Amiru beto no baimena giko nyekyo ke abeka ira ro yu yakuga atiri Kindiki twine bona kikura kingire na kithukire bakabwa kethoro no bokuga kinya tu no auto gitite ate no auto le lakini nabo hao teka bare hawitikio bobo nene Mumiru no agite ate no anenkerwe na ndibo ambere makeja kwithirwa antu bo ba supportete Kindiki rira ringi 60 out of 64 Gachagua aringirwa 4
no kamburia na teruto ejire kujukia gachagu atiga kende kina kende kya chindete ajonde no tukinya ni ntije waende ko we wize na burite otwira na ntuku mwe tukoria ruto atiri imbio tegerere menya tia kwire utije utwato imbio tegerere na ikware na gitumi kiriko kuthithia manto jau jange jonde othithitie kuma research kuma kuringithia kure ucio onde oringithagia ekeja kwithira otethingatira ure report che research uci akonia no ria mbio kinya kura ikaringwa ikari tuko moito bwirite kwithira twina gikaro twamuria na munagani bwana what happened tumwire tumwirite na ndiko president ndi iko commander in chief ndi twaranirie turi antu tuachore bakuba kuma mugongo jwa Meru tumurie nti ukuria mutano Sara oi mukuru wa Lecho oi Etheo Sarin oi ki waregere tujukiria mwana wetu na akurukite abionde ri arigite mwikura chionde akurukite abionde imbio twire na arua tumenye kenda ethero igintu tumba kurekebisha turekebisha na are mbere aya nandi antu bateka barego tu support kumbere inya tuga tukwaduka nabo twabwirite obaromba batu support mateta zetu isaire tugo baba ngema kauga project chietu ni gukua mamono na itikuthithwa na rira chiatu gutegerwa project chia Mount Kenya gwatuika chia Mount Kenya West icho chiutegerwa mbere chietu ko tubere ni atiri na ndino tu project chienu chiategererwo muno igitare uru chietu ikwami igitare ire ruto no bwitikirie chietu itegerwo muno kuruki ire affirmative action kenda kinya tutumba gukinya uburi na ndi twambaniria amwe bwaja ire batu itware na nchamba yenda kwa Kenya iri onde ritwika deputy president umwega muno na nyabwe bwale kinyabwe na gachamba kenu na nyako ikare oteka tukabuthia ga kuonja miaka 5 nchambere yetu no yonje gwitigere ano no kuona bakeja kuregana ndi buchoke bu tuge atiri tulinge rumbo runge alo ni bakubeto balinga muno rwae rwareke tugite atia tumanwe kire mpeza gogite atia bendagiria umpendagiria tubaringire rumbo ruriko ru lakini nande tutumba kuringa rumbo mbere turomba batwata turomba barego twitikiria turomba batutigira kanya kau kanchamba yetu barego gita atia barega turomba mbio turomba kanya kaba tutigira nchambe yetu barego twitikiria turomba nyabo betikiria project cietu ciewa priority barega riu nandi tucoka tubera nandi kethirwa ni u tukuona tubuya akiribuo rira tubuikitie ngugi na tukubuikia ngugi maita maingi batu tuibu tumeje imwe bukurega kethirwa ni uri kuma na arua gikundi kiaraga ikiaragane o muntu kirage kia wanenkerwe kinyethirwa gitu igiki nini gikura itunenkerwe kiu kinini kanyama kau gakugwithia ratiri tunenkere ni twite tukagwithia na koratiri kungi na aria tukaewe cima na aria tukaromba tugitikairua na aria tukaromba tukirumagua good thank you sana muthana wanyu no tomiga mbwenu enu ngwitiga agwatu bokwenda muno siasa twi combine muthoro jo tukumenya ka utethaka ni thira ina mambura mathara kanithiro ngiti cultural festival akwa ntu wengi